Tweedag jaar 4. Ons gaan sommer afskop hierso met die wat geleer word. Dit skop af met die centrum reels of jou werkswinkel reels. En dan we also going to look at the workshop rules. Werkswinkel reels is belangrik om in orde in die werkswinkel te skep en om dissipline in 'n werkswinkel te hê. Workshop rules are important to create order in the workshop and to ensure discipline inside the workshop. Hieronder is die algemene werkswinkel rules vir die houtwerk werkswinkel. Below is the list of the general workshop rules for the woodwork station. Wees betyds, be on time. Staan in 'n ry voor werkswinkel. Line up in front of the workshop. Gee rond hardlopery, no running. Geen selfone word toegelaat nie. No cell phones are allowed. Werk versigtig, moenie speel nie. Work carefully, do not play around. Geen kos of koeldrank mag gebruik word sonder die onderwyser se toestemming nie. No eating or drinking is allowed without permission of the teacher. Respekteer mekaar en die onderwyser. Respect each other and the teacher. Hou die vloer netjies en skoon. Keep the floor tidy and neat. Geen tasse toegelaat nie, sluit dit weg. No bags are allowed. You must block the way in lockers. Okay, volgende wat ons gaan praat is die veiligheidsreëls. Dra altyd jou oorpak, always wear your overall. Dra altyd veiligheidsskoene en daar word safety shoes. Moenie los hangende klere dra nie. Do not wear loose hanging clothes. Moenie met baie gereedskap op die tafel werk nie. Do not work with too many tools on your table. Gebruik gereedskap waarvoor dit gemaak is. Use tools for the purpose that they are used for. Hanteer skerp gereedskap versigtig. Handle sharp tools carefully. Moenie gereedskap laat val nie. Do not drop tools. Werk weg van jou lyf af. Work away from your body. Geen leerder mag die masjien werk sonder die onderwyser se toestemming nie. No learner may work without permission of the teacher. Hou die werkswinkel skoon en netjies. Keep the workshop clean and neat. Goed. Ongelukke, accidents. Wat is 'n ongeluk? What is an accident? 'n Ongeluk is 'n onbeplande, onbepaalde voorval wat veroorsaak is deur onveilige handelinge of onveilige toestande. An accident is an unplanned and uncontrolled event caused by safety acts and unsafe conditions. Onveilige handelinge. Werk teen 'n onveilige spoed. Work at an unsafe speed. Werk sonder toestemming. Work without permission. Masjien word onveilig gelos. Leaving the machine unsafe. Materiaal word onveilig geplaas. Place material at unsafe position. Grappe te maak en speel. Maak jokes en play around. Verstaan van bewegende onderdele. Adjust of moving parts. Onveilige toestand. Fire word geblok. Walkways are obstructed. Onveilige bouwerk. Unsafe construction. Swak beplanning. Bad planning. Swak ventilasie. Bad ventilation. En swak beligting. En is bad lighting. Okay, volgende is NIV vigs, HIV AIDS. NIV staan vir menslike immuniteitsgebrek virus. Die menslike immuniteitsstelsel verdedig die liggaam teen kieme en virusse wat die liggaam siek kan maak. NIV val immuniteitsstelsels aan wat veroorsaak dat die liggaam nie meer teen die kieme en virusse kan beklei nie. VIGS staan vir verworwe immuniteitsgebrek sindroom. HIV kan oorgedra word van 'n besmette persoon na 'n onbesmette persoon deur bloed, sperma, vaginale afskeiding en moedersmelk. Maak seker dat jy nie in aanraking kom met 'n ander persoon se bloed, soos byvoorbeeld wanneer daar oopwonde is, wanneer dit nodig is om ander persone te help of te behandel. Dra mediese handskoene. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. The immune stelsel protects the body against germs and viruses that can harm the body. HIV attacks the immune system and prevents the body from fighting against germs and infection. AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV can be transmitted
HIV can be transmitted from an infected person to a non-infected person through blood, semen, vaginal secretions, and breast milk. Make sure that you do not into contact with another person's blood, for example, when an open wound occurs. If you need to help or treat such a person, be sure to wear surgical gloves. Activiteit 2, masjiengereedskap. Activity 2, machine tools. Gee 5 veiligheidsreëls by elk van die volgende masjiengereedskappe. Give 5 safety rules by each of the following machine. Die vlakskaaf, die surface planer, die dekskaaf, die knisseplaner, tafelsaag, circular table saw, bandsaag, die bandsaw, die boorbaansaag, die weidenaam saw, houtdraaibank, wood turning lathe. Eerstene is die vlakskaaf. First one is the surface planer. Veiligheidsreëls as jy op die vlakskaaf werk. The safety rules when working on a surface planer. Die dra van veiligheidsbril is verpligtend. Eye protection must be used. Hou die vloer op die masjien skoon. Floors around the machine must be kept clean. Hande en vingers mag van die lemme en bewegende dele af. Keep your hands and fingers away from the blade and moving parts. Maak seker die veiligheidsskerms is in posisie. Use all safety guards. Use all the safety guards. Use all the safety guards on the machine. Moet nooit te ver oorleun as jy skaaf nie. Jou voetbewegings moet jou help om die hout oor die lengte te stoot. Do not lean over much, you will slip. Your feet must help you move the wood through the position. Maak seker jou vingers is buite bereik van die lem terwyl jy skaaf. Verseker dat jou vingers nie dat die vingers maar voorwys en hoofsaaklik bo op die hout lê. And make sure your fingers are out of reach of the blade when feeding wood through the machine. Jou oë en brein moet gekonsentreer wees op die aksies. Dit beteken moenie rondkyk nie, moenie en geen geselsery met enige iemand terwyl jy werk nie. Concentrate on your actions while operating the machine. It means no looking around, no looking to someone while they're feeding the stock through the machine. Geen verstellings terwyl die lem draai nie. No adjustments when the blades are turning. As jy klaar is, wag vir die lemme tot stilstand voordat jy die machine verlaat. When you're finished, stop the machine and wait for the blades to stand still before you leave. Moenie werk as die lemme stomp is nie. Merk dat meer krag word vereis as die lemme stomp is en dit kan lei tot ongelukke. Do not work when the blades are blunt because too much force will be needed and could lead to slip and accident. As jy enige tydstip onseker voel met die werk van die masjien, vra dadelik vir die onderwyser om weer vir jou te demonstreer voordat jy verder werk. If you feel unsure at any time, do not continue, call the teacher and ask for help and guidance. Moenie te veel hout op 'n slag verwyder nie, dit is veiliger om eerder 'n hele paar keer te skaaf en verleng die lemme se skaaf te skerp snykante. Do not remove too much wood at a time. It is safer to do several cuts than one deep one. It also prolongs the sharpness of the blades. As die masjien nie aan die stofsuisers gekoppel is nie, aan die stofsuier gekoppel is nie, moet jy gereeld stop en die skaarsels verwyder. If the machine is not fitted to a dust extractor, you must stop regularly to remove shavings from the floor and to clear the machine extraction screw. Volgende ene is die dikteskaaf. Veiligheidsmaatreëls as daar op die dikteskaaf gewerk word. Safety rules while working on a thickness planer. Hou die vloer skoon rondom die masjien. Keep the floor clean. Moenie by die voorkant van die masjien inloer terwyl die lemme draai nie. 'n Stukkie hout kan loskwaste,
kan in die masjien agterbly en as jy inkyk kan dit in kontak kom met die lem wat sal veroorsaak dat dit teen 'n hoë spoed daar sal uitskiet en jou beseer. Never look into the feeding port while the machine is running. Small pieces of wood break loose. Sometimes stay on the table bed and adjusting the blade may come in contact with such a piece of that will kick them out on high speed. Hande en vingers bly buite. As 'n stuk hout vassteek, kan dit met 'n ander stuk hout deurgedruk word. Hande en vingers may stay outside. If a piece of wood gets stuck, use another piece of wood and try to force it out. As dit nie wil werk nie, skakel af en verstel die masjien sodat die lemme ver bo die hout is. Nou kan die hout verwyder word of ondersoek ingestel word na die probleem. If that doesn't help, adjust the height of the machine that is in blades. Do not touch the wood anymore. Switch off the machine and wait until the blade stands still before you investigate. Dit is aanvaarbaar om 'n helper aan die agterkant van die masjien te gebruik. Veral as daar heelwat hout geskaaf moet word, it is acceptable to have an assistant at the receiving end when using the machine. Volgende machine nou is die tafelsaag. Volgende machine die tafelsaag. Veiligheidsreëls is daar op 'n tafelsaag gewerk word. Safety rules when working on a circular saw. Oogbeskermings moet gebruik word. Eye protections must be used. Die vloer rondom moet skoon wees. Floors around must be kept clean. Hande en vingers weg van die lem. Keep hands and fingers away from the blade or moving parts. Gebruik veiligheidsskerms. Use all the safety guards of the machine. Moet nie te ver oorleun nie, jy kan gly en op die lem beland. Gebruik 'n stootstok waar nodig. Do not lean over too much, you will slip. Use a push stick to lengthen your reach. Hou die hout stewig vas as jy dit deur die masjien voer, sonder om jou hande en vingers naby met die lem te kom. Make sure the fingers are out of reach from the blade and when feeding wood through the machine. Keep good grip of the wood. Jou oë en brein moet gefokus wees op die aksie. Dit beteken geen rondkyk terwyl jy saag nie, geen geselsry met ander terwyl jy saag nie. Concentrate on the machine while operating the machine. It means no looking around, no talking to someone else while feeding stock through the machine. Geen verstellings terwyl die machine loop nie. No adjustments while the blade is moving. As jy klaar is, skakel af en wag vir die machine stilstaan voor jy loop. When finished, stop the machine and wait for the blades to stop before you leave. Moenie saag as die lem stomp is nie. Dit verg meer krag om dan gebruik word om die hout deur te voer en kan lei tot ongelukke. Do not work when the blades are blunt because too much force will be needed and then it can lead to slip and or an accident. As jy onseker is of bang is vir die masjien, moet jy nie verder saag nie. Roep jou onderwyser vir raad en leiding. If you feel unsure at any time, do not continue. Call the teacher and ask for help and guidance. As die masjien nie aan die stofsuigapparaat gekoppel is nie, moet die masjien gereeld afgeskakel word en die saagsels verwyder word. If the machine is not fitted to a dust extractor, you must stop regularly to remove sawdust and to clean the machine extraction tool. Die saagslee is veilig om te gebruik en te verseker akkuraatheid. The saw silk reduces much of the safety risk and improves accuracy. Gebruik handlangers as lang, groot en swaar stukke hout gesaag word. Use assistance when sawing long and heavy boards wood. Verstel die lemhoogte tot min of meer 5 mm bo die oppervlak van die hout. Adjust the blade to produce about 5 mm above the wood.